što ste došli ovako. Očito smo ovaj put pogodili temu. Ništa, znate na šta ste došli čut, vidjeti, vjerujem da ćete uživati. Ja samo moram spomenuti da tijekom sljedeća 2 tjedna organiziramo, kao student organizira još niz predavanja. Znam da vas neće doći ovoliko, ali ja to moram reći. Ništa, hvala, ja prepuštam riječ dečkima i uživajte. Beneath the sands of the earliest known human civilization, traces of another, even more ancient, are uncovered. Everything seemed perfect. But perfect never lasts. In desperation, the world leaders turn to their last chance. Line up! I'm offering free tickets to hell. Santa wants to fry the earth and we're protecting a museum? We've been able to decipher the tablets Professor Stein was working on. Apparently there's another Syrian chamber beneath the Great Pyramid. We finally got an actual piece of Syrian tech running. Extraction has failed. The bird is down. Sam? Is that you? You're alive? We can't hold out long. Fuck you! It's a shame to let good dynamite go to waste. They're coming out of the goddamn wall! Oh, it's not over until I teabag every last one of you alien motherfuckers. As we go, the ones we left below, we all dream of day we rise above. Dobar dan, drago da ste došli. Evo ovo što ste sve vidjeli, to je sve live footage real time iz igre. A sad ću vam malo pričati o tome kako smo mi došli do toga da radimo takve stvari. Znači, ovako nas trojica ćemo se tu malo mijenjati za mikrofonom i za tastaturom. Pokazivat ćemo razne stvari i malo ćemo parati drugo riječ, tako dalje, pa prilagodit ćemo se. Znači, ovako ukratko, o čemu ćemo pričati? Kao prvo, znači tu pričat ćemo o tome kako smo mi počeli, kako to izgledalo prije i tako dalje. Znači nešto malo ćemo pokriti tehnički, otprilike kako se radi, kako izgleda ta tehnologija, kako izgledaju proizvodni procesi koje radimo. Demonstrirat ćemo vam, recimo jednu sad work in progress verziju Cirrus M3 za IQ 1060. To zovemo Mission Impossible, zato što je to nagurat nešto što radi na 4 GB RAM u 512 MB je dosta ovak zanimljiv posao. I procesor pred 5 godina i tako dalje. Za nadoputne nešto o tome kako to izgleda ako hoćete pokrenuti svoju, napraviti svoju igru i tako dalje. Nešto o tome kako mi danas radimo, kako je kod nas. Malo o tome kako izgleda zapošljavanje, recimo baš specifično recimo kod nas i u sličnim firmama. I na kraju ostavimo dosta vremena za pitanja. Evo sad za početak ostavit ću da nam dao pričati o tome kako to je učiti. Dobar dan, ja sam Dao Kunski. Evo, ja ću malo pričati kako smo mi počeli i početi zapravo cijelu prvom pričom kako je to došlo uopće do toga da skužimo da je to zanimljiv posao. Naime, još tamo 86. ne znam kako da li se već 3 godine slava, bila je jedna igra, jedna mašina prvo koja sad u muzeju se zove ZX Spectrum. Na njoj je postojala jedna igra koja se zove Spaghetti Junction. Tu igru su radila 3 momka iz bivše Jugoslavije. Zvali su se Robert Zeljko, Muraja i
Čalović, ovako nešto se zvali momci. Sad, zgodna stvar je u tome što je taj Robertov brat bio Tomislav, on ništa mene mu razred. I onda sam ja iskušao da on je dobio neku lovu tamo u domu za tu igru, u Jetty Junction, i kupio si lignu. I to je bilo nakon to vrijeme nešto vrlo opakno. I tako sam ja iskušao da je bilo zgodno, pošto sam obožavao igre u to vrijeme, i od onoga dalje, da bi bilo zgodno raditi u principu igru za cijeli život i zarađivati život toga. To je bilo nekako fini life. Ali dobro, nakon toga, znači počeo sam se baviti s tim igricama, davno sam na Decembru sam nešto složio Sokobana, ne znam da li ste igrali logičnu igru Sokoban, to sam bio davno napravio u nekom Decembru, onda sam išao neko nacranje u školu i sve sam me izbacio, nisam skužio uopće čem se radi. Neću komentar sam skužio, to baš ne bi išlo tim nekim službenim kanalima. Onda sam upoznao ovu sjajnu ekipu, što smo snimali kao tim davno. Oni su bili sa Migo demo scene, su došli, što su bili majstri tamo s druge strane došli, a mi ga isto jedna mašina koja je u muzeju, misli sad. Ali u to vrijeme sam napravio nešto što želi se tu igru lovičku Sokoban i s njoj sam uspostavio prvi kontakt sa nekim jednim tipom u Londonu koji traži vas u području Istočne Europe neki game developer i on misli da će se tu dobro misli, da će se tu dosta toga rješavati u ovom dijelu Europe. I onda sam s njim ustupio u kontakt, firma se zvala Black Legend, ali mislim Sokoban nikad nije izašao kao igra, ali to je bilo dobro da smo se upoznali, da on to vidio, onda sam dogovorio da ćemo raditi jednu igru sportsku nogometnu simulaciju te godine, jer te godine je bilo Europsko nogometno prvenstvo, jedno što je u Engleskoj nogometno prvenstvo, Europsko što je onako jedna velika stvar u Englezima i htjeli ste da napravimo jednu igru, to je bilo na Amigi, znači to onako jedna nogometna igra, i fino smo je složili, bili nisu stvarno dosta radili to, ali nisu oni očekivali da ćemo to dobro složiti, mi se baš onak dali truda, puno smo radili, to su bili pred krajno 2 tjedna, smo spali jedni kod drugih bez pol sata razloga i tako. I mislim, mi smo to slali gore preko nekih modena, bilo su 2 modena u Zagrebu, to internet nije bilo, nije internet, tako je bilo šokne. Ali poslije smo to gore, bilo je nekih dosta dobrih reviewa, čak smo neku časopisu gašali kao neku sportsku igru godine, te dobro časopisu. Uglavnom bilo to u tom Black Legendu, druga najbolja igra tog izdavača i ona nije bilo loše, ljudi su do toga došli nešto, u principu smo mogli na staviti kraj kupiti moje mašine. U principu smo skužili se toga jednog dana mogu stvarno živjeti dobro. To je normalno, mislim. To ste mislili? Mislim, to nije normalno. Onda smo, nakon toga smo napravili još neki nastavić tog nogometa, ali već odlazila Amiga, bila još unutra mašina i počeli smo raditi na PC-u. Sad je to bio jedan ovak dosta gran trenutak, sam imao 5 godina da dobiti po tom Sirius Sam-u. Sada sam počeli u DOS-u, u C-u, softverski reder, to je bio 2.5D, to nešto nije bilo, to je bilo ono nešto ala Duke Nukem sa malo nekih pomoćima, ne. S tim da sam jako volio tu i Doom smo igrali ko ludi i to nam bilo opako. Onda smo, cijel noći smo imali specijalni stan gdje smo radili, to smo, više sam se igrali radili. Ali dobro, naravno, puno smo igrali. Sam smo radili, jer je cipu igrali odmah. Ali sad, počeli smo znači u DOS-u, 2.5D, onda smo prešli na Windows-e, na C++, počeli smo raditi kroz software, pa smo u Glide uključivali, znači pravili full 3D igru. I to je trajalo, smo pravili svoje alate, dosta su skušali uopće stvarno. To je trajalo 5 godina, mi smo pravili neki tech test, technology test, i sad smo to počeli shvatiti izdavače par strane, da je sve fino štampali u boji i ono, opako fino se činilo, ne, i CD-ovi se najbolji da se to tada bilo na ideju. Mi slali to puno izdavače i svi smo se odbili, ne, to je bilo fara. I nisu ni pogledali. To baš bilo onak, dosta unikatno, došli smo jeftini, bili šta, baš onak svijetlo, to bi sve igre bile zbog zaograničenja palete na 256, pa svi radili nijanse zelene, smeđe, zatvoreno, a mi smo baš, evo, puca sunce kilometrima, ne, baš je drugiče bilo i kako su bili jeftini, uopće mi nije jasno kako su ti, znači tamo, u svakom toj filmu postoji jedan mali odjel koji treba evaluirati potencijalne projekte, i svi smo s odmah. Nevratno. Onda smo, svi nismo mislili da šta ćemo i onda smo napravili jednu verziju koju su poslali na internet, zvala se TKS verzija, i to je bilo ono, onda je to krenulo, onda su ljudi počeli to skirati i to je bilo download do same, ono je baš nekako bilo ono super to što smo mi napravili. I desio se još taj jedan ovaj Marej, to je bio jedan popularan sajt, malo nakon Freakosti, koji je napravio intervju s našim liceom i neki ludi intervju i to, onda su ljudi počeli blesali, ono,
navijati za nas ništa, to baš se počeli gurati. I počeli su izdavači bili sami shvatiti, više nismo imali gurati. Jednostavno, to je bila zadnja veza, to nije išlo, mislim, to je bilo katastrofa, mama moja zove ono, pa šta oni rade, pa ovaj završio faks, pa ništa ne zaražuje. Bolje ga mislim, to je bilo. A moja mama mene napada, onda mora mene braniti, to je bilo što. Ali uglavnom, evo, desila se taj Gabriel Demopress, ta jedna firma, bila ta dosta jaki, lijepi, zanimljiv izdavač, je bilo snimano, to je bio izdavač koji su zapravo čivali developer, ne? Nekoliko 6 najpoznatih developera, dosta poznatih jakih developera su se skupila i oni su postavili izdavač, oni su nas u svoje krilo nekako da mi s njima radili, njima se sviđa to što mi radimo. S njima su pisali prvi ugovori koji su nam omogućili da idemo od CBSM-a. Prvog i onda smo nakon toga, onda je s njih popapalo Take-Two i onda smo stavili s Take-Two, napravili smo drugu verziju, Second Encounter, pa smo Xbox verziju kako su CBSM-a radili. Onda smo počeli raditi CBSM 2 koji smo malo zeznuli, što smo svoje stvari, što smo izdavača. Uglavnom počeli smo pisati tehnologiju iz nule i to je bilo ono... Sad dobra tehnologija. Taj projekt nije baš to, možda ne dana pravimo dobro iz tog projekta, ne? Onda smo počeli nakon toga smo probali napraviti jedan military shooter, prvo sam znao što bi dobro velike stvari, to onako imalo dosta potencijala, međutim ušli smo nekako produkcije sa nekim Francuzima, s nekim mojim firmom Atari i sa nekim Englezima koji su bili kao dizajnerski tim koji su to prodali njima, ne? I trebali smo mi tu biti izvođači, znači ovo je bio prvi projekt koji nismo zapravo dizajnirali. I onda je nakon to tako puklo, ovi se posvađali, a mi nismo bili na nekoj visini i tu smo onak, nismo tip top. Uglavnom sreće da smo mi imali neki backup, radili smo u pozdini s jednim malim tijom CBSM 3, nekako onako jedan mali demo level i svi smo onda preskočili i opet se ljudi odbijeti Grad Gamesa. Znači to je taj ekipa iz Tirolu višta od danas. Onda smo s njima dogovorili da ću raditi CBSM 3, s njima smo među vremenu da bi mogli pulsi financirati CBSM 3 smo napravili CBSM HD verzije, znači to su nakon 10 godina ta neka verzija nekad bio. Oni prvih uspješnica što smo napravili tamo davno, smo napravili jedne pojačane verzije s novom grafikom, novim efektima, zvukovima, regulima, tako, nekim novim platformama koje nisu nikad mogli ljudi igrati. I to je ispalo dosta dobro, dosta zadovoljno. I sad kad je krenulo to se ovo digitalno, desila se revolucija digitalne distribucije, kako bi to rekli, znači Steam i ostale izvor arcade i slične platforme, gdje više nije sve ovisilo o ovom, kako se zove, tim retailu, koji je onako više štetne koristi danas, ne? I budućnost sigurno ovom tu digitalnoj distribuciji, to polako ide, ali ovi se ne daju se da se brzo je oni život tih štampene boksa, i onda, ne znam, sad je tako priča, ti najveći, to ide još, ali ovaj manji, onako srednje veličinu timu kao mi, to se ne može dovoljno reklamirati, dovoljno štampa da bi se to sve shvatilo, ali nama je digitalna distribucija super. I evo, prošle godine smo uspjeli nakon ta delova, smo napravili CBSM 3, prošle godine smo ga izdali 22.11. na PC-u, preko Steama, i od onda se borimo sa Xboxom, to ću nešto malo kasnije pričati. I ne znam, zadovoljni smo kako isto, zato su došli se jedna prava dana se sviđa projekt, došli smo sad u tom kuku, jer je vremena, ne živac se. Ali evo, da bi takvi projekti radili dalje, nadam se da ćemo tako bolje raditi. Mi smo zadovoljni, a budućnost, a vjerojatno neki nastavci CBSM-a, vjerojatno ima dosta velik onako bazu tih ljudi što to vole, ali to ne isključi da ćemo raditi druge projekte i druge brende, druge IP-eve, na drugim platformama. PlayStation je uvijek otvorimo Kita već 100 godina. Mobile nam je zanimljiv. Who knows, ne? To sam Bog zna. Ono što ne bi znao nikad što bi se našao prije 3 godine ne bi postavio. Kada to je jako dinamično i mi onako jumpamo relativno brzo iz jednog niče u drugom. Ali evo, to je to za onako kako počelo i dali nakon 80-ih. Od danas se nadam se da ćemo dosta dugo još mogući raditi ljudi ovo. Evo, sad ću malo pokazati i ispričati kako izgleda opće tehnologija koju mi radimo, onako vrlo grubi crtama, vjerojatno layout te tehnologije. Evo, ovo je u principu jedan vrlo pojednostavljen dijagram kako izgleda engine. Jedan game engine i igra na njemu napravljena. Znači, od skroz dole na dnu imamo nekakav environment u kojem radimo, znači Perforce kao version control, Jam je umjesto Make-a, razne build skripte, compileri, znači Visual Studio, compiler GTC, ovisi o platformi, razne druge alate za platforme i tako dalje. Znači, to je na čemu se mi baziramo.
a ovo gore dalje većina ovoga je biti sve naš kod napisan. Počnemo od core-a, znači većina stvari mora biti napravljena custom samo za naše potrebe, znači to je od alokacije memorije, string library, threadinga, to je biti wrapping za sistemske threadove koji je portabilna matematika, streamovi za čitavanje s diska, template-ovi, isto STL se ne koristi iz razloga što mi moramo kontroliti nad performansama i nad patternima alokacije memorije, a to sa STL-om u principu nije moguće. Resursi, Windows, znači to je najniža abstrakcija i vrlo bitan dio taj takozvani metadata, znači nekakav sistem za refleksiju koji smo mi nadodali na C++, koji parsira header failove i omogućava da imamo refleksiju i serializaciju automatsko editiranje u editore i tako dalje, tako da programeri ne moraju se brinuti u principu oko čitavanja i snimanja, jer ima jako puno podataka, ove igre su bazirane na podacima i to ćemo škratiti pričati o tome, ima jako velika količina podataka i onda se programeri ne moraju brinuti za učitavanje i snimanje konverzije između različitih formata svaki put i tako dalje, to sve obavlja automatizirani sistem. Malo iznad toga su razni wrapperi za librarije za grafiku, zvuk, input, to je znači joysticki, kontroleri, tastature i tako dalje. I scripting, znači svaki njih u principu wrappa nekakve sistemske delove, DirectX, OpenGL, tu imali smo softwarski renderer, isto tako za sound, imamo X-Audio, OpenAL, AX, Direct Sound, mislim ne stane to tu sve što postoje, to ovako su čisto okvirni. Isto tako ovaj game environment, to znači nekakav presence, matchmaking i ostale stvari koje su različite. U biti isto te stvari postoje i na Steamu, i na Xboxu, i na PS3-u i tako dalje, sad znači nekakav wrapper koji to abstrahira. Da bi se na tome mogu napraviti engine koji rješava renderiranje, to znači ono viši dio, znači grafika čisto ono, izrenda mi sad, evo tu shader, vertex i tako dalje, izrenda neku sliku, a onda se tu dolazi visibility, organizacija sakrivenosti, animacija, partikla, osvjetljenja i tako dalje. Nema kolizija, navigacija, zvukovi na višem nivou kad se određuje točno pozicioniranje zvukova, calling i tako dalje, fizika cijela, to ću vidjeti malo demonstraciju. Networking, world entities, to je znači onaj dio koji baš rješava kad ima neki level, kako tamo enemy, oružja, ključe, kako se to ponaša, razbija, animira i tako dalje. Na tome, znači to je čisto ono bazna library na kojim se onda gradi igra. Ovdje je u principu većina koda, velika masa koda je to, recimo, najveći dio u jednom bloku je u ovom dijelu, znači to je ono konkretno za svaku igru kako se ponašaju neprijatelji, oružja, meniji i tako dalje. Imamo također svoj editor koji ćemo demonstrirati malo kasnije, koji ono uključuje editiranje većine kontenta potrebnog za igru. A neki osnovni source-ovi iz kojih se radi se generiraju u raznim 3D aplikacijama tipa Lightroom Maya, zatim Photoshopu se radi teksture, ZBrush se isto to sve dorađuje, SoundForge se radi zvukove i tako dalje. To bi bilo onak u grubu crtama kako izgleda struktura koda i struktura podataka, a ovo bi bilo, znači sad kako izgleda nekakav razvojni proces. Znači kad se radi igra, prvo se, znači iz dizajna koji opisuje kako bi igra trebala izgledat, programeri moraju napraviti, znači onaj dio koji je tamo na prošlom slajdu bio u vezi tih entitija, znači koji su neprijatelji, oružja, kako to sve zajedno se ponaša. To se definira u principu generički, a onda se detaljni parametri brzine kretanja, veličine i tako dalje naknadno editira. Znači za vrijeme dok to programeri rade i paralelno artisti proizvode, znači meševe, teksture za svijet, znači za arhitekturu, drugi artisti rade meševe, skeletone, animacije, teksture i tako dalje za same likove ili za oružje od druge animirajuće modele. Usto se radi i zvukovi, grafika, user interface i tako dalje. Sad, to su nekakve izvorne stvari da bi se onda mogla početi slagati igra, tu se znači slažu ove stvari koje se rade u našem editoru, znači pripremaju se ti parametri za različite entitije i na kraju se sve to zajedno sklapa u nekakav world gameplay, znači kad se stavlja na level gdje dolazi, kad se točno arhitektura kako izgleda,
gdje je koja zgrada, kako se ulazi, izlazi, gdje će se baviti koje enemy, kako će izgledati koji fight, skripte za kad scene i tako dalje. I onda se to znači puno testira, pa vraća, popravlja, pa testira, uglavnom testira dok on ne bude jako zlo. I dok on ne bude dosta igra igrice za cijeli život. I na kraju se to pakira i šipa, ovako na jednom pojednostavljenom obliku. I onda još 50 puta pečira. To bi bilo to što se toga tiče. Sada Davor će nam malo pokazati, demonstrirati naš editor. Ja ću prvo zapravo. Nam trebamo se snimati sa Frapsom, sad bude malo loši frame rate, to nije zbog naše podatke, zbog Frapsa. Makar mi znamo napraviti loši frame rate i sami. Znamo nikad, to ću vidjeti na Xboxu. To radi. Znači ovo je aplikacija, znači to je ta naša editor aplikacija u kojoj se proizvodi većina kontenta za igru. Tu se može od postavljanja do čak i editiranje meševa za ove neanimirajuće meševe arhitekturu i neke stavljanje animirajuće vrata, itd. To se sve radi ovdje. Ovo je jedan primjer levela napravljen po uzoru jedne nedovršene zgrade iz Utrina. Ovo je sad verzija. To je jako dobro ispada se čovjek može uzeti referencije iz realnog svijeta, izmjeriti smetne dimenzije, prefote kako izgledaju za teksture i onda da vidi da to je ispalo slično kako to zapravo stvarno izgleda. Tako je dobro doći na testiranje da on dobro radi rendering. Sad znači da će tu insertiti jedan mesh i direktno ga može unutra editirati, malo niska rezolucija. Znači ja sad napravio kocku, dodat će na njeno neke parametre za materijal, znači shader odabire koji je shader, koja je tekstura, koji texture mapping se koristi, evo kocka sa nekim teksturom betona što već je. Na sebi sve može malo sublimirati, bevelirati, što će još napraviti, ekstrudirati. Znači to sve je direktno, znači unutar roda, ako nešto ne štima, može se narediti to na zgradu, pomaknu kakve se pomaknu zidove, kako teksturirati, to može više može, znači ovo zgrada je tako napravljeno biti već do toga u samom editoru, to se sve tu može unutra editirati, pomicati, reteksturirati. To je jako zgodno, štedi se jako puno vremena, ne mora se ulaziti, sad da bi se ovo radilo u 3D programu, onda bi se moralo svako eksportirati, pa ako ne valja vraćati nazad i tako dalje. Sad ću probati ovo. Znači sad je ovako, evo ovdje pokazujem, znači direktno in-editor testing igre. Evo ovo je multiplayer testing unutar igre, znači kad se testira recimo multiplayer, jako skoro dođe, ne mora se pokazati dvije mašine, niti uopće igra pokazati, direktno iz editora dobije dvije instance, svaka jedan igrač. I može isprobavati sve feature, može ubiti sam sebe ako se drži sve. I za to vrijeme se može gledati svijet i mijenjati i tako da. Za to vrijeme dok se vrti simulacija, može se izaći van u editoru i gledati dok se završi. Ovo nije update. Nije dovršeno. To je znači level Deathmatch level bazira na ovom testom levelu će izaći na kroz par mjeseci. Kada pećete Sirius M3 možete reći da neki ekskluzivni preview. Ovo recimo to je ovih zavodno za pokazivanje, znači ovo je fizika i jedan mali crash test dummy. To se svi vole igrati, sad je malo ovako navlačiti sa gumom okolo. Posebno kad se ne mogu braniti. Znači ovo sve je fizikalni engine kompletno napravljen kod nas. Ovo žuto vidite znači nekakve kapsule i kocke i ostale stvari koje aproksimiraju koliziju za njega, za ove likove, to su sve znači taj mehanizam koji pozicionira te stvari, definira jointove kojima se oni spajaju, znači koji su limiti, koliko koljeno, lakat ne može ići u nas, koljeno ne može ići u nas, tako da to sve definira kod nas u editoru i onda fizikalni engine određuje, znači prvo kolizija određuje gdje oni su dali, možeš pokazati kontaktno koliko su to vidjeti. Uglavnom zapravo, da ne odlazim detalje. Evo tu su zeleni, ne znam se vidi. Se vidi zelene točkice neki mali. Evo ovdje neki. Kontakti gdje on dodio i to se ustanovaju kolizije, na temelju toga se zaračunava fizikalno rješenje sila koje djeluju na njega i na njegovu žanku i dobro. Evo tu imam još, ako hoćeš light neki. Da, znači evo recimo par verzija lightova na tom levelu. Znači ovo je sve osvjetljeno sa našim
Global Illumination Solverom koji izračunava odbijanje svjetla iz neba koje je u HDR snimljeno, u HDR je snimljeno nebo i pozicije iz snage sunca, ovdje se pokazuje neka automatska ekspozicija u HDR renderingu, znači kad gledate na svjetlo, onda se ovo tamnije postane tamno, kad gledate u mrak, onda se posvijetli i tako dalje. Ovo je neka dnevna verzija, ovo je neko niski zalazak sunca, to je flare-ovi, dekali, a ovdje, recimo ovako izgledaju progovi. Znači u ovoj točki se uzme nekav snapshot sa svih smjerova, kad tu prolazi neki dinamički model, ako ima se refleksijom, se to vidi sa takvih par progova, pa neće po levelu, osnovom gdje čovjek vidio da refleksije odgovaraju. Mislim, tu ima stvarno nebrojeno stvari baš jako ima šta za raditi. Aha, sad ću baš samo genijalno. Znači, evo, kako se dodaju novi enemy na level, odabiraju se njegovi parametri koji su sa strane editirani po posebni failovi za use, par kopija i file. Tu šta je ovo. Izađu pauza, raketa mu ide u glavu, sad ću tu druge perspektive. I puno bolje izgleda kad nije u slow motion. Ovo su sa screenshotove, ne? Da, ovako su super su uzimali screenshotova, ne moraš paziti da ne stigneš na vremenu. Šta bi još htio pokazati? Pa evo, to je bilo kratko, ne? Ima tu puno entity ako bi stali pokazati, ne? Stvarno, to sigurno sam se pokazivao cijeli dan. Cijelu godinu, Super. Često se desi da ima neki feature, zaboravili smo da smo ga ugradili. I niko se ne sjeća kako rade, više. Da, onda moramo gledati kod kako se to koristi. Kad nam treba. To je prvo, kako se ugašamo, što ide nakon toga? Xbox, ne? Jedem? Da, evo, to je to. Ne znam, šta je nakon toga? Da, znači Xbox. Znaš mišljenje posao? Mišljenje posao, sad će gore malo pokazati kako to izgleda na Xboxu. Ja ću dalje pogledati. Znači, zašto se zove mišljenje posao, to sam već rekao. Treba onaj gumbić stisni. Koji gumbić? A, ja ću. Pričaj ti. Da, znači, mi smo ovdje, znači, second encounter kada već postoji na Xboxu smo već napravili, sad u principu reusamo isti engine za SEM3, ali SEM3 je puno kompleksniji po količini i vrsti kontenta. I tako da, prvo kad smo prvi put htjeli pokrenuti to na Xboxu, mi smo rekli, ok, ovo je 512 MB RAM, skrećemo sve teksture na manji. Bilo bi jako zgodno kad bi neko zamračio malo prostoriju. Može malo mraza, dobro. Stvorite ove prozore, molim. Znači, prva stvar što smo napravili, smanjili smo sve teksture na 1x1 piksel i dalje nije stalo u memoriju. I onda to postalo malo problem, šta sad već par mjeseci navlačilo snimamo i streaming, ugrađujemo. Sad malo. Znači igranje ovo je u principu, šta je problem s Xboxom, znači 512 MB RAM-a, jedan veliki problem što to je mašina koja je bila super mašina na papiru pred koliko 5 godina više kad je to izlazilo. Danas je to dosta procesor, ima 3 GHz, ima 6 korova, tako dalje, ali jako puno su povaljali iz toga da bi proizveli jeftini procesor na 3 GHz sa 6 korova, pa onda ispane da jedan if košta više nego 1000 instrukcija i tako dalje, to se razumije u detalje. Dosta je teško, u principu jako puno posla ima za izvući performanse iz njega, u stvari kod čovjek ne bi očekio da će spore, postaju spore i tako dalje. Ali evo, za sad single player radi toliko dobro što ima neki linčeva za popraviti na samom kontentu. Treba se bavimo sad još multiplayer testingom i popravljamo njega split screen. Recimo, split screen je zanimljivo, čak u ovoj zadnjoj generaciji, sad već pred kraj života, i 60 već neki firme počelo od starta toga šipao, recimo čak split screen šipao na PC-u, ali neki su ne, jer jednostavno igre su postale prekompleksne, ali evo, mi izgleda ćemo uzeti šipa split screen na Xboxu, što je dosta ovako zanimljivo. Da, za to smo morali raditi posebnu kopiju levela koje nastavljaju u split screen i tako. Ali dobro, to su tako lipovi koji se uopće koriste. I tako sad odgovoram mogu igrati dosta dugo vremena sad. Da pričaj nešto. Šta pričaj? Naše muke po Xboxu. Pa muke po Xboxu su te da smo mi to počeli kad smo to počeli, u prvom mjesecu vidjeli. To su goleme optimizacije ne samo na kodu, nego i na kontentu, pogotovo.
Koncept optimizacije su skoro svi mešavi su pojednostavljivani, zračni su postavljeni partikli, brojevi partikla, gustoće partikla, teksture, shaderi, pojednostavljivani kod, na 100 mjesta još ima puno. To još dolazim u neke stvari, Isuse Bože, zašto ovo troši 10 milisekundi, jer trebalo bi jednu, i onda 2 dana kodiranja da se to stisne i tako dalje. Većinu sve stvari koje napisuju uopće ne primjeći da postoji taj komad koda, ne vidi se na profileru. Ali, eto, nadamo se da će poplatiti na sve to. Okej. I to je to, idemo dalje na Spider-Man. Gdje mi ti, baš mi je išlo, Gdje ti taj gumić? Šta je? Jako smo dobri, tek smo pol sata potrošili. Ja imam ljudi. To pričam. Opet ja. Dobro. Znači, sad par nekakvih informacija, onako, insider, za ljude koje zanima, recimo, kako to izgleda sad neko hoće ići napraviti svoju igru. Znači, prvenstveno neka distribucija koja je na osnovnoj osi od nekih pogodnih AAA titlova do nekih indie igrica. Znači, AAA, to govorimo o nekim igrama koje je uloženo deseci ili čak $100 miliona u sam razvoj jedne igre. To su timovi od 100, 150, 200 ljudi rade na nekoj igri po 2-3 godine. I s druge strane su neki igri koji onak 1 ili 2 čovjeka su doma napravili nešto i za nekoliko mjeseci šiplo, to su većinom znači na nekakvim ili se radi na PC-u neke jednostavne igre, se radi za iPhone, za Facebook i tako dalje. U ova dva slučaja, znači sad, mislim ono gdje smo mi se sad to guramo negdje prema ovima AAA titlama, samo što nam budžeti nisam ni premužno toliki, što nas nema 100, nego nas ima tu negdje u rasponu 15-20, sad kako koje godine. I u svakom slučaju ima tamo je ogromna konkurencija, pogotovo na Indiju jako veliki problem vidljivosti. Znači šta god da napravite, problem je to što ogromni broj ljudi radi igre i teško je napraviti nešto i da ljudi uopće znaju da ste vi to napravili. Šao se ljudi šipaju nešto na iPhone-u. Ujutro šipaš popodne te više nema na listi, možda misliti na listu. I to je dosta ovako jedna stvar koju treba uvijek uzeti u obzir kako nešto planirati. Digitalna distribucija je jedna stvar koja je veliki game changer. Znači prije toga je bio retail i retail je bio jako, za developera veliko zlo zapravo na neki način. Neko ko nije imao iza sebe izdavača, nije mogu skoro ništa napraviti. I što u cijelom tom lancu sami dućan, pa distributer, pa izdavač, pa još se tu nađe neko ko će skočiti između. Uzme se jako velika količina novaca, u principu developeri su jako malo dobivali i teško mogli živjeti. Znači ja sam napravio neki super hit, pa sam mogu raditi dalje ili si napravio se taj jedan dobro se početi, poslije više niko nije htio, to nije dobro zaradilo. Tako, mi smo imali dosta problema s tim, ovih prvih countera dok nismo došli do digitalne distribucije. Sad kod digitalne distribucije sad ovisi nekakvi, ne znam, Apple, Steam i tak sad to daju 70%, recimo ide na kraju developeru, sad ovisi da li još neko stoji između. Tu se može onda od toga živjeti, samo opet je poanta ako se vi vidite jedan dan s nekom iPhone igricom koju ste napravili i možda možete prodati par stotina tisuća primjeraka, a većinu su cijene po $1-2, čak i 70% toga nije nešto za preživjeti. Više je ili nisi ništa napravio ili si nešto super napravio, teško se ugurati u neka između. Znači šta je zanimljivo ako neko sam hoće raditi, zanimljivi su ove jednostavnije platforme, recimo u Flashu se mogu napraviti igrice koje su znači površene za Facebook ili za... Čak ima nekih igara upisanih u Flashu na kraju šipanih na Steamu, recimo. Mobile je zanimljiv. Jako uspješni. Da, uspješni. Mobile, znači iPhone primarno je zgodno tržište za igrice. Facebook, sad to koliko se može s manjom igrom probati na Facebooku, to isto recimo. U principu, znači, tu se većinom radi nekim avanturama, logičnim igricama, nekim igrama koje, znači, ako imate neku novu ideju za neki novi gameplay, neki novi opći pristup, nešto će ljudima biti zanimljivo, jako da se može s tim probiti, znači da kad vi to napravite sa nekom svide, on priča o svojim friendima i ovim, gledaj, igru sam igru koja ne znam, sad radiš nešto što nisi nikad prije vidio, jer ako pravite samo još jednu igru slično kao nekim drugima, a ako imate jako puno, to je ono što radi ovim AAA, jel? Znači ako imate
$100 milijuna za uložiti još u marketing nakon developera, onda možete napraviti, mislim, ne može biti smeće, ali teško možete promašiti nešto dobro marketirano, što je progurano na police, to će se prodati, a ovako, ako napravite još jednu igru sličnu nekoj drugoj, teško da će sad se toliko proći da ćete nešto prodati. To je onaj gdje je problem kod tih malih indie titlova. Možeš im reći za mod, možda mod. Da, recimo, što se tiče ovog probijanja nekakav taj srednji i viši range, obično ljudi počnu raditi modove, na primjer, za neke poznate igre, mada u zadnje vrijeme sve manje igrice uopće podržava modik, ali koje podržavaju, znači recimo rade modove pa se na tome dokažu, pa se onda zaposle u nekom game development timu. Ono što je najbitnije, šta god da radite, završite to. Bolje je uzeti nešto malo, završiti, pa taman čovjek ako uzme nešto, može mjesec dana napraviti nešto, ne mora ništa ni zaraditi, čisto da vidi kako to izgleda kad šipaš, da vidiš ovaj recimo dio kad šipaš i onda se vidiš jedan dan i nisi ništa napravio na kraju, ali bar možeš pokazati friendovima. Što se tiče samog sebe, znači da se završi neki projekt, da znaš kako se to radi, jer često ljudi započnu pa započnu nešto veliko pa ništa ne naprave. Sam spomenuo znači na drugih stvari, sad najluđi mogu doći kod nas pomeniti kako se mi maltretiramo sa kompliciranim stvarima. O čemu će nam pričati Goran? Ništa, meni je dopalo da pričam kako je to u Crow timu danas. S obzirom da su dečki pričali kako je to bilo u onim mračnim početcima kad se to radilo. Ja sam došao tamo kao zaposlenik. Ja sam inače u početku, s obzirom da su ljudi već pričali svoje početke, ja mogu pričati svoje početke. Ja sam mislio da niko normalno ne bi radio igre, ne želim si to u životu. Ali nakon par godina rađenja nekih drugih vrsta softvera sam molio da me prime. I na kraju to je uspjelo. Eto, bilo tu malo i sreće i truda. Uglavnom, to je teško komplicirano i zato to nisam htio raditi, ali uz to je jako zabavno, jako je fora nekome ko voli baš zasukati rukave, raditi, stvarati. Super je, tako i svaki dan, zadnjih preko 5 godina što se meni tiče. Dakle, zabavno je. Super kad možeš cijeli dan raditi nešto što voliš, pa onda neki bi to nazvali prekovremeno, a ja bi to nazvao još u slobodno vrijeme se bavim tim što volim. Eto, niko ne može pozvati inspektora rada za to. Da, tu u Crow timu poticajno okruženje. Pogotovo recimo ove dvojice kolega koji ste čuli prije, oni su vrlo poticajni, neki bi rekli ludo ambiciozni. Često uspijemo i napraviti to kaj su zamislili, zna se desiti. Makar recimo ja sam ovak živčan tip, ja uvijek govorim, ne, to je nemoguće, nećemo stići, nećemo nikad stići. I ne bi stigli, a onda se pomakne rok i onda stignemo. I tako recimo naša igra CSM 3 kad je ona bila planirana prije 100 godina. Da. Samo 5 mjeseci. 6. mjesec, pa 9. pa taman 11. Meni za rođendan. Da, s obzirom da smo ovako jako mali tim i da imamo ove gospodu koje nas potiču, moramo biti jako efikasni sa svojim i sa tuđim vremenom kako bi u ovim nemogućim rokovima stigli napraviti ovakve neke lude stvari. Poslije čovjek zapita kako smo to uopće stigli, svaki za sebe i još svi zajedno, jel? To je isto priča za sebe. Svi moramo znati dobro šortkate, nema nikog da koristi miš i tako dalje. Pogotovo je majster tu pored mene za to. Da, kad se zapitaš šta smo sve napravili, onda baš smo spremali ovo predanje, nije mi dao crv mira, pa sam našao neki tool, ajmo da vidimo koliko imamo koda. Kaže 2 miliona i nešto, baš koda, znači ne whitespace-a, ne komentare i takve stvari. To je onak, wow. I jako je teško, ako je neko radio Visual Studio u okruženju, jako je stresno za njega. Da, a tu je, ne smije se zaboraviti, mi smo tu sad programeri zaglavili svi, pošto neki vuku korijene odavdje isto, sa fera. Tu je isto vrijedno spomenuti hrpu kontenta, znači koji rade obično ne programeri, makar i programeri tu isto doprinose.
što se tiče konta, znači sami meševi, zvukovi, teksture, to je užasno puno posla. I završi kao užasno puno fajlova i teško za servere, to sve handlat, ali dobro. Izlazi svake godine na veći diskovi, pa je za sada dobro. Da. Da, znači to je samo jedna revizija. Mi trenutno radimo na 4 brancha, ne znam sad koliko ljudi tu svi upoznati sa time, uglavnom 4 paralelne, relativno nezavisne, ali zavisne verzije koje su za različite igre, iste igre za različite platforme i tako dalje, to sve treba održavati. Onda se desi pak da stvar koju si napravio jednom ne radi više u drugom i preskupo je to integrirati, pa tako onda moraš se učiti. Kak je to nekad bilo, recimo? Kako si prije godinu dana programirao s tim? Potrošili smo priču o Crotimu danas, možda bude i poslije pitanja, ko zna. Došli smo do nekakvog čudnog naslova kravata je obavezno. Mislim da se to radi o nekakvom procesu zapošljavanja kod nas i naravno na intervju i kravata obavezna. Ne. Čak ima i anegdote, ima jedan kolega koji je actually došao u odijelu kravati na intervju. Svaka čast, mi smo to odmah zapazili i to je bio veliki bonus. Na kraju se i zaposlio, mislim da nije bilo kravate, o tome ne bi bilo ni govora. Bilo kao, vidi kako se mučio s ovim svim stvarima što smo ga pitali. Nismo ništa pitali C++. Ali odlično, momak. Da, pa mislim. Odmah znaš da je čovjek ozbiljan. Da. Da, šta nas zanima kod ljudi, evo što kaže lijepo, kratko sročeno, želimo da imaju već neko znanje, makar to čak i nije toliko presudno koliko same opće sposobnosti i ne samo ovak tehničke stvari i naravno da ima čovjek inicijativu da će vući, da će primijetiti da nešto ne valja, da bi nešto moglo bolje, ajmo sad ovo i slične osobine. Dakle, bitan je kad neko nešto uhvati da to napravi, ako je to naravno matematički moguće, i da ne gnjavi puno starije kolege. Da, sad ovdje smo na faksu i sad moram dobro naglasiti da mi nismo zadovoljni sa samo položenim ispitima i sličnim stvarima. Znači, ako sam nešto čovjek ne radi ovdje, neće baš dovoljno naučiti, recimo, da bi nama postao zanimljiv, jel? Dakle, puno sa strane programirati, u biti programirati i tako dalje. Jer praktički dok se ne napiše dosta tisuća linija koda, neke stvari se jednostavno ne mogu se naučiti ovako, jel? Teoretski samo. Dobro, ima projekata na faksu, ali bojim se da to nije dovoljno. Uvijek nas zanima neki dobar demo ili neki sličan portfolio, jer tu se naravno pokazuje da je čovjek radio, vidimo kako radi, šta je radio i tu nam je posebno zanimljivo da to bude neka zaokružena cjelina. Sad, evo, ja sam tu izrendao par meševa i to sad lijepo, ne znam, refleksije imam i tako, ok, super. Ajde, hoćemo mi malo trčat, pucat ili o čemu god se već igra radi. To čak ne mora biti ništa ni tako komplicirano što se tiče toga, jel? Ali, eto. Da, imali smo slučaje kad su se samo javljali ljudi, to jest oni su nas našli kroz neke kanale i molili nas da ih zaposlimo, doduše tako sam ja bio. Tako da to se naravno cijeni, jer mislim sad, ok, ajde ti dođi kod nas raditi, pa ne, ok, znači inicijativa tu je već prekrižena, jel? U slučaju samojavljenja i truda, tu se naravno dolazi do izražaja i inicijativa i sve ono pozitivno što se javlja u čovjeku prilikom takvog javljanja. Da, tu je neko napisao da je važan engleski. Evo, ko mi zna reći što je dretva? Jako puno slušam o dretvama, od mladih kolega. Uglavnom, naravno, ne moram ni spominjati da za programere jedini ljudski jezik koji trebate znati je engleski, a sad programski ćete još razviti, kako tako.
Opo. Da, može. Da, prije pitanja imamo još nešto. Evo, ja bih htio reći još da osim nas, što smo već puno stvarno dostavili s ovom poslu, postoje još puno i mlađih i nešto starijih timova u Hrvatskoj koji se bave s tim i stvarno su sjajni. Htjeli bih tu istaknuti i spomenuti. Recimo, znamo da postoji momci iz KT koji su na mobilu, uglavnom su stvarno sjajni momci, dobro dječki, super, prijatelji. Imaju oni PC-a. Imaju oni PC-a, dosta. Ok, mislim, gledao sam fora su dečki, stvarno prva liga, dragi momci. I recimo iz Pandora studija dečki isto radi film Stvar sad, nadam se da će im uspjeti to, ne? I ko još recimo ima 32 bita, on isto, on je od nas valjda ove sunčice i ove za djecu su opet, isto to treba priznati. Svaka čast, dečki, to, znači, mi stvarno potičemo svaki game developer, svima smo na pomoć. Bilo je timova koji su se raspali, zbog raznih razloga, isto nešto pokušali napraviti, ali ono, to je dosta onak, pogledajte to koliko drugog bendova koji danas živi, mislim, moj sponsor će imati 70 godina sad, ne. Na primjer, ali nema puno takvih, na primjer, bendova, ne. Teško je to održati slične priče, teško je održati ljudi na krugu, ono, na kupu i da ih to zanima i dugo. Tako da se neki raspor, evo, treba istaknuti te što se trude. Ma ima nešto sigurno ljudi što rade, znam puno ljudi što rade u mobilima, dobre stvari. Momki sam vidio neki koji rade, sad za Steam pokušavaju nešto. Ivanček isto s njima radio. Mislim, ima ljudi što se bave. I svakako bi ono preporučio nekom da ko je ambiciozan da se bavi game development, to je stvarno najbolje stvar na svijetu, ali teško ono za poludi tako bol. Ali što je ambiciozan, volite raditi mazohistički nastrojni baviti. Ako niste normalni. Onako vapisko, onako kavica, ovo nema, to laziš, ne. To nije to, ne. To je za neku drugu. Ovo je spazan, živi šok. Jer konkurenciji strava ovo tu u svijetu radi, to se poludi, ne. Ovo je spavaju tamo, da fure ove iz istoka ekipu, pa je spavaju u ofisima, da noć radi. Kinezi, Varzi, ove, lici. Možeš biti opak, spreman šljaka. Možeš predstaviti pitanje. Pa da, evo, tu smo to što smo imali reći, pa ako ste vi raspoložili neka pitanja, bit će zakon odgovorno bilo kakvo pitanje. Recite. A ćemo mikrofon dati? Ponovit ćeš ti pitanje, davati. Ponovi pitanje. Pitanje je vezano za onome, posljedno pitanje koji je izvirački engine, a interesira me, s obzirom da sad živimo u dobu kada su generalno pretpostavki bili pitanje i kako smo prismašeno, koliko vremena se provodi na eksperimentiranje sa implementacijom različitih stvari, a koliko stvari radi manje buka. Imelice kad se radi za upravnosti, nekako sam moram izgledati i imali te što mi stvar karmak da eksperimentirate ili tako nekako što čekate? Ja ću se izgledati. Ovako, što se tiče samog HDR-a, to je recimo zanimljivo pitanje što dobro karmak, mi njega stvarno jako volimo, on je stvarno lud tip i čak mi je recimo jedan najvećih časti što je moj život u tom jednom developerstvu bilo što je taj software došao u Zagreb i htio samo nešto raditi. Dobro, nije došao karmak, a došli su oba likovi iz startova koji su prvih dana iz softvera, došli su s nama razgovarati, to meni je bilo dobro i prečastno da ispratili veliki bilo bi sve to reći. Ali bilo je tu šanse, samo što nisu baš nešto kompetibilni, nisu bili baš jasni. Ja ne znam, ozbiljni. Mi su bili jaka tehnologija, oni su htjeli raditi njihove tehnologije i su imali malo artista i tako, to nije baš nešto kliknulo, ali baš bi bili počašćeni. I oni nas došli dosta cijeni, či su došli na razgovarati, su bili do 3 tima u svijetu koji su razgovarali. I što se tiče HDR-a, to smo razvili sami i to smo u principu sami smo pokušali, to nema rješenja tog rješenja u to vrijeme kad smo mi to radili, bio prije 4 godine, nije bilo, ja sjećam da se jedan godišnjeg zbora šume zvala, ajmo isto to Prije 6 godina se to ako ne je više. Uglavnom, rješenje za na primjer, što se tiče, na primjer, HDR-a, jako je bitno da se dobro napravi taj radiosni solver, J-solver, modulni mišni solver. I to je u principu postoje rješenja na nekim klasičnim samim rendererima, nekim, ne znam, light, ray trace rendererima, a to je naravno dosta sport za naš rapidni development, smo mi sebi složili
jednu aplikaciju koja računa Global Illumination pomoću paralizacije, korišće paralizaciju grafičke kartice, znači ono svakom frame-u može jedno 100-tinjak puta u sekundi nekoliko milijuna piksela fotona izbaciti i to smo iskoristili, napravili smo si algoritam koji nama sova vrlo brzo, tipa magnituda, tipa 100 puta brže nego kod drugih, te Global Illumination. Taj Global Illumination skroz računati ono flow point, baš onako kao što je bio realan svijet svjetla, svjetlosti, razine svjetlosti koje se koriste na output, na inputu u engine su onako poprilično realno, god flow point dozvoljava, znači mi imamo tipa 0,01 na nekom mraku, da ne znam, primjer 10.000 nekog svjetla scene, znači 6 svjetla. Da malo što mi 3 minute mogu spremno za idući korak, gdje će biti full range HDR na grafičkoj kartici. I onda se to procesira kao što bi fotoaparat procesira, znači imamo fizikalni input i onda radimo HDR, znači radimo ekspoziciju, izaberimo koja bi nam odgovarala u tom trenutku i radimo postprocesing i sve što bi radilo jedan fotoaparat, odnosno ne znam kako to razruče. Shaderi su prilagođeni za kako je ti možeš reći, da, sve imamo linear space renderno, već dugo vremena, ali ti možeš reći recimo koji je shader, koji smo shading modeli zabrali za shader. Da, sam shvatio, znači pitanje najbitnije koliko eksperimentiramo, jel? Pa, ja bih rekao da sam bio u principu tamo neki prije i za vrijeme kad se, znači, tamo dok se radili šuti, dok se radili s HDVS i s Ljusema, onda se je bio jedan veliki krug kad smo jako puno baš eksperimentirali s tim dijelom, što se Davor kaže, gdje je bio prelaz sa LDR-a na HDR rendering i tu smo eksperimentirali s tim JSON-om, znači točno kako to napraviti najbrže i najbolje. A tu je i color bleeding i sve unutra i sa samim shaderima kako je dobro napraviti taj, znači linear space rendering, ne samo linear space rendering nego physical based rendering, znači da je model interakcije svijeta sa površinom bude što više moguće približni recimo nekakvom realnom modelu, dok što je standard, ne znam, foam bling i tako dalje, foam kako to je dosta onak, kako se reklo, empirijski model, aha, to tako se gleda, pa često to kosinus na n, to uopće nije istina, to nije tako. Znači, ovaj model koji smo, mi sad se ne mogu sjetiti, ima čovjek, neko njemač koji ima komplicirano, Schlick, tako je, Schlick, hvala, ne? Gospodin Schlick, koji je zapravo jako malo poznat čovjek na ovakvom, rijetko se čuje da se citira, ima jako dobre papere iz, baš što se tiče toga, on radi jako dobre aproksimacije physical based renderinga. Znači, uzeo je neke modele koji su baš ono stvarni modeli interakcije svjetla, koji imaju dosta komplicirane funkcije, a on ima jako dobru metodologiju u kojoj stavljiva nekih flexi funkcionalnog nivo i logaritme i sinus i kosinus i sve eksponente. Sve to u principu se vodi na neke razlike između dva jednostavna polinoma, na drugu, na treću masu i tako dalje. I na tome u principu se bazira recimo taj shader, to su dosta imali eksperimenti, ne pokušao različite stvari, taj recimo dosta dobro zove, da sad još tu ima puno petljancija oko reflectiona, oko... Uvijek ima puno pojednostavljenja i ne razgledati na kraju što se toga tiče. A što se sad trenutno ono zadnjih godinu dvije više je stvar borbe sa recimo tim hardwareom, znači optimizacije, poboljšavanja nekih instancinga, pa optimizacije shadera, različite platforme kod portabilnih, sad mi se trenutno podržavamo Windowse, OpenGL i DirectX na Windowsima, OpenGL na Macu, DirectX koji je malo vrući na Xboxu, pa u principu radi i OpenGL na PS3-u trenutno i tak, tu ima puno recimo različitosti, pa se tu se zapravo troši više vremena nego na nekakve, kako bi se rekao, čisto ovako akademske eksperimentiranje, kako to treba izgledati. Ne znam, to zadovoljava odgovor. Dalje? Ja, vi ste napravili, kad je zašao Series 7 Tech demo, vi ste imali nenapredni engine na svijetu. Kako možete reći da je... Ma je to činjenica. Kako možete reći koliko utjecalo vaše... Sada se često završili. Kako je utjecalo vaše fakultetsko obrazovanje na to da ste imali najnapredni engine na svijetu? Pa je, pa mislim, Fair da je jako dobro podlog, mislim, ali nije sad, tu je ljudi koji nisu Fair završili, recimo, koji su rade standardog sad i prije i poslije, ali uz sve to, mislim da najbitnije je u biti dvije stvari, jer sad je nenormalna količina truda, to je koliko smo pogotovo onda ulagali vremena nakon faksa i slobodno vrijeme, mislim, Series 7 cijeli jedno 6-7 godina razvoja, onda mi smo išli na faks, neki smo reći u vojsku, onda je bila, ne znam, vojni rokovi i tako dalje.
A i druga stvar koja je bila jako bitna je zapravo jako dobra ideja da su u principu, recimo Davor je jako bio gurao to i Roman, da zapravo smo htjeli napraviti nešto što je veliko, otvoreno, šareno i onda smo jednostavno postavili sebi tako kompliciran cilj i mi smo to morali napraviti. S druge strane su rekli, aha, sad je tu palete, problemi sa brojem bitova, boja, svima tamo, pa najbolje da napravimo sve smeće. I tu su fakat, to se najbolje napravili, najlakše. Mi smo rekli, ne, mi ćemo baš napraviti šareno i onda smo se ubijali da nismo napravili šareno i napravili smo što je ono sad, po čem to jako lijepo izgleda zapravo, smo izgledali, onda sad još uvijek imamo te opcije za više šareno i manje šareno, to je šta bi rekli, po meni to je jedan veliki dio u tom nekom uspjehu, recimo, u tom trenutku tog engine. Koji su preduvjeti i kolika je procedura da bi se dobio pristup ovom razvojnom kitu za neku konzolu i koje su vaše obveze prema ljudima koji su vama pružili pristup ako odustanete? Ovako, znači, za konzolu kitove je praktički nemoguće to. Da, to je isto u Hrvatskoj mi smo kitove dobili, pa su nakon toga skušali da evo recimo sad ne možemo dobiti zamjenski kit jer treba biti više šipovi, su stvarno da smo istočna Europa, šipali su ih pred par godina to. Sad koji imamo i tak neke čudne boje, dok ne možemo u Europsku uniju, ali i na stranu toga i nas u Europskoj uniji jednostavno čovjek mora imati, jako je zapravo, mi su se s tim jako puno borili na početku, čovjek bi mora imati gotovu igru za pokazati na toj konzoli da to je kit, što onak malo baš nema smisla. Od prilike, ti moraš njima reći, mi ćemo iskoristiti vaše super feature, a njima ti učinite ti odati dokumentaciju kako to se gleda, kako ja znam koji su feature unutra. Ali više manje se svodi to ako imaš izdavača koji će kakabura, dodat ćeš ti, ne, sad to je, ili ako si potez developer od prije, to mislim koliko si potez, recimo, ne znam, kit, ako stvarno nešto postoji od PS4, trenutno i od Xboxa, inače, ako to postoji, to su glasine, oni to vjerojatno već imaju, neće imati, prije nego što bilo drugi ima. A mi to možemo zahtijevati vjerojatno tek nakon što se pojavi u dućanima. Je zato što mislim, u principu njima, niti Microsoft, niti Sony, niti Nintendo nije u interesu da se oni svoje timove zakopaju sa nekoliko tisuća developera koji žele technical support, nego oni stave najjačima, pa onda poslije kad se stigne, ne? To tako nije. To je zanimljivo, pitanje je borba sa mnom, jel oni više vole PC da napravim jači na PC nego trošimo vrijeme na konzole. Ali ja bih ovako rekao da je sad zbog ovog digital distribution zbog Steama praktički da je duplo jači PC od konzola, što je onako dosta neobično očekivano. Drugima je to recimo obrnuta priča, da ti ne znam, kao bilo nešto slično, vjerojatno 10 puta jači konzola od PC. Tako sam bar čuli i čitao što sam mi reći. Možete mi čitati, ne znam više toga. Evo, isto vrijeme ste dobro, evo, možete da se. Evo, možete da njih. Steam, amen. Steam i dečki iz Valva, to je onak nešto epohalno dobro. Ti dečki neće rade savršene igre, super za komunikaciju, super simpatični, nevjerojatno dobro. Bilo je ono prije pitanje o konzolama i kitovima, recimo, znači, kolega je ilustrirao kako to izgleda, ali tu biti vrlo lagani usporedbe, tipa sad želiš pokrenuti neki posao, izgraditi nešto u, recimo, našoj zemlji, to imaš posla i birokracije sa time. Sa Steamom je manje više ono, mailamo se, čujemo se preko chata, aha, dogovoreno, pa i idemo, ajde. Baš danas su naši dizajneri tamo u timu saznali da trebaju početi raditi PCA-ove, tako ozvane, to su technical requirements koje Microsoft da bi zašli na Xboxu i
to je bilo najbolje rečeno bacanje kroz prozor, ne ja idem otkaz. Idem otkaz, a za drugo platit ću vam i to. To je živiš ovakva knjiga gluposti koju niko ništa ne razumije. To je pisao ovo retardirani napušćeni ručnik. Naravno, za mene to ovo nije služnica, evo što ti... Da, ali slavno to mi govore, nisam ne završao knjiga. A s tim je onak, tjedan dana i imaš nekako... S tim nemate cara. S tim nemate cara, da. Misliš da je dobro kišita? Da. Mislim, onako, stvarno, sjajno. Mislim, ja znam, dosta se piše da koji su dali za Linux i za platforme, za konzole, ono, odustaju jednostavno, ljudi preveliki trud, previše vremena treba da ne napravi, pogotovo što su to, sad je najviše konzola optica, ali jedno se strahovito veliki napad. I to je onako, birokracija na birokraciju, dok dobiš papire, dok ti odobre, dok ti to sve ispuniš, pa te počeš raditi DCO-e, kada ispuniš, dok ti jedno 2 mjeseca trajati, nešto radi. Onda predaš, pa ti onda oni, nakon par tjedana, to ja mislim, ako nemaš izdavača koji ima svoj krug testinga koji su katastrofalni, ne mislim, to je, ono, da se igra ne starta ne bi ti javno, mislim, užas živi. I onda, oni ti javljaju neke kao greške, pa onda ti to radiš, pa daš Maxu, pa ja Maxu ti javi, pa sve nešto 2 tjedna, 3 tjedna, pa kad si to prošao, ono, pa mi smo igru završili 9. mjesec, šipali smo u 2. mjesecu, mislim, a igra činilo se da nema paga. Katastrofa, onda kad sve riješiš, kad ti je dobro, onda ti daju, ne znam, slot na minuta, 2 mjeseci ti možeš izaći. Jednostavno strahovito ovo je. Što niste na trojkajcu? A, da. Dobro se napravljeni za velike publishere i velike budžete. Pa dobro ima taj jedan koncept arcade-a. Indie Arcade, mi smo tamo među jačim nastavima, ali... Ne, mi smo arcade. I tamo smo dobri, ali velim, dosta je teško sve, svako je dosta napada danas. Jako puno ima zahtjeva za da bi to radili. Što znači, tako zove, što tamo neko mora prije 5 godina bila onako, ono DPC, DPC više danas, ne mislim, kad su mi počeli raditi ovo pred par mjeseci. Reklama raditi, jer služi su smanjena jedan put, jedan piksela nije imaju stalno na mogu. Koliko? Evo ga ste reci. Pitanje je možda mi 2 pitanja. 3. Jednostavno ajmo. Dakle, prvo, smatrate li da osoba koja ima, ajmo reći, standardni 8-satni radni dan, koja radi već na posao, da ima dovoljno vremena da odvoji za posao u razini vašeg, ajmo reći? Pa ne. Portfolio sa strane ili baš da ide izdaš igru? Ajmo reći, zaobaci se u tim vaše razine. Pa ne, možeš odmah, to je okej, ali ja sam mislim hoćeš sam developati neku igru, nešto, ali... Možeš, gledajte, mislim ne ti igru, bilo... Taj posao, da li je to vremena da se treba 24 sata da nakon sve posao? Ne, nema da se 24, zapravo iznenađujuće meni, iznenađujuće koji smo, ne znam, sve škole rade, cijelu igru za 24 sata, mi smo splanirali, onda neki glupe testeri da su bili prije 30 godina, mislim, možda glup dobro, ne pisano, 20 godina i nešto je. Mi smo strahovito, kazam, zahtjevali sebe puno stvari danas, i sve dostupno dosta, ne stvarno, možeš kad hoćeš dobiti, ne pol gotovo, pol prešao sve, ali jako malo ljudi nekako se nameću, mislim. Ja sam išao okolo, žicu diskete, tražio, čitao, sve živo, radio par igara koje sam bacio smeće da bi došao do početka. Pazi, par igara, to znači sam grafiku, muziku, menije, levele, editore, svijet, znaš ono. A danas teško možemo dobiti neki onako jači demo nekog recimo, ne? I to je, znači demo je jako zgodna stvar, znači da si nešto prošlo, napravio, ima sam ambiciju, ako voliš, ti ćeš to sam napraviti. Mislim, naši ljudi su to doma radili, pa onda već rade to slično, mislim, tako. I modeli su super. Modeli su super, evo, to je znači još gotovo rješenje, onda se izrađeš se kreativno u programerskom dizajnerskom planu. Unity, recimo, neko gotovo rješenje, stvarno postoje danas puno mogućnosti. Prije je to bilo, mi smo kopirali nekakve u Zagrebu, 2 tipa bila što su imali neku knjigu, onda smo prije njih kopirali da bi mogli uopće naučiti danas se kao šta god hoćeš, kako god hoćeš. Ja bar tako mislim. Ali uglavnom nema ništa, meni to slično kao u svakom drugom poslu u životu. Šta god, ako se nešto primiš, to radiš, mislim da ćeš uspjeti. Jednostavno nije to tako neki smak svijeta. Možda je biti. Drugo, vezano i za vas i vaš tim i općenito developera, ajmo reći u Hrvatskoj, da li se traže samo programeri, mislim, pošto su to timovi koji već postoje, da li imaju dovoljno po čemu ljudi, ajmo reći,
koncept artista, ljudi sa idejom, nema dovoljno i čuj, dobar koncept artista ako znaš što staviš u tunelu, mislim. Dopačni, ali dobro, znaš šta znači dobar? Dobar da se može mjeriti sa koncentracijima od konkurentnih tima, što znači dobar? Jer ja ne mogu puno, ne mogu ja, nisam ja tu, ali ne bi vjerovalo, ima tako dobrih ljudi, nešto što mi radimo, on je luđe nas ne. Samo što ima svoju priču, pa onda još sam radi, on je sud, manje drugs. To je nešto spektakularno, taj sjedni gledaj pješe, tako je dobro. Ali tako ljudi nema puno, ali taj frajer kad čeka pizzu, on crta 15 crteža koji su po fotografiji. Znaš, to on dan i noć, nema život. A ono što se pitao slobodno vremena, jer sam prošle godina, ne znam, znaš, nego sam pričao, to je bilo, ja recimo, to je bilo 9-10 sata radno vremena, daš doma onda počeš raditi, ne. I nisam išao ni subote, ni nedelje, baš u principu doma, nekad se išlo jednu subote, u nedelju i godišnji nisam išao, ne. A imam klinici kaj tamo čeka soba na moru, sve, a ja kužim se i radim. Ne znam što te rekretiraju, ti hoćeš vidjeti to gotovo, da te zanima, što ne je moguće. Dakle, to je, kažem, mislim, ne mora to biti tako, mislim, trudimo i nekad stvarno uspijemo da je to normalno 8 sata radno vremena, ali postoji taj jedan naziv komplet, svoj crunch time i onda ubi Bože. Dođe ti izdavač ili tvoj direktor ili producent i kaže, to gledaj, ajmo ovo izbaciti. Ne, ali to mora biti neki, razumiješ, i onda ti to ideš raditi. Da mi želimo da to bude dobro, to je ono što pokretač, ili će bi to bilo sve lako. Kad bi to bio neko od zgora i rekao je ovo pop switcher koji vi morate napraviti, to ide obrnuto, znači vi si sami malo na kraju reći šta ide, šta ne ide. Sad je malo lakše. Pa sad i sad, sad kako šipale se na ti sad ovo za njih to ide jednostavno po nekoj špranci koji što se dati igraš. Još malo relasiramo, maramo to prošlo pa se prijemo za igricu. Tako se malo gore dole i malo da se to izbalansira. Još pitanje? Ajde, mislim, ima mislite o piranju. Što mislimo o piranju? Mrzimo ih. Šta mislimo, igra mačke i miša, mi podvaljujemo sve bolje drvova, oni podvaljuju sve bolje preko, pa se tako negdje nađemo. Dok god ne bude, dok god neke stvari tipa lovi ili nešto, onda nema pirata. Ovako. Naganjamo se, nešto se proda, nešto se privatizira, šta se... Ali nemamo jaki Linkin Parkom da ih ganjamo, ko što se neki grade. A mislim da to nema niti smisla. Da se može više pitanja postaviti, onda još dva pitanja. Ajde se za početak vidjeti. Ok, puno. Postoji ta velika konkurencija između OpenGL-a, DirectX-a, vi osobno koji preferirate, da li mislite da je jedan stvarno superior na drugom? Mislim, znam da je to veliko pitanje, ali opet po vaše osobno iskustvo. Šta kažeš? Ako se mogu ja, možeš ti reći, ja ću šta mislite? Ako ću da se slažem. Prije je OpenGL bio king, to DirectX to je već tamo pokušavao reći oko novu, i onda ne znam šta se tamo dogodilo, valjda posvađali su se oko toga i Microsoft se uspio za način pogovoriti sad da trenutno je onako malo monoton, čini se da je DirectX u principu bolji po feature-ima, sad OpenGL ima neke stvari bolje, neke stvari brže tu, neke tamo. Driveri su na Windowsima češće stabilniji u principu na DirectX-u nego OpenGL-a, sa sve ovisi koju stvar radiš to. To da ja znam puno bolje od mene, sve se dobro rekao. Mislim, što se nas tiče, nama je uvijek najbolje kad je što bolje konkurencija. Znači, kad je ono što je DirectX malo zago konkurenciju između u biti se to svelo na granate i Nvidia, ne? Znači, šta Microsoft kaže, tim feature će biti ući DirectX-u, a ekstenzije koje su bile u OpenGL-u nisu baš moguće dobro u DirectX-u, a ekstenzije su bile dobro pokretački ili nekakav motiv i ok, Nvidia dođe kaže mi sad napravili nešto, govori se sa, mi smo bili većinu na toj 3 mailing listama za drugim developerima, jel može taj feature potreban, jel mi čak dođemo, kažemo, bilo bi super kad feature grafički može raditi to i to. I onda oni to ugradili u ekstenziji, pa postane neka norma, ne, onda su oni oko toga natjecali, sad je to malo drugčiji razgovor, malo to sve rigidnije i tako dalje. Vidjet ćemo kako će se to dalje kreati, da li će se pojaviti recimo Steambox, onda mogu dosta pogurati OpenGL. Znači, da, Steam Linux to, znači, to mogu pogurati OpenGL, da se to ima razne stvari. Mi smo voljeli da napredak bude onako kako je bio prije. Dejan, nisam nešto fuo. U principu, Microsoft DirectX sam napravio
I progurali su ga film. Pa je, da. A mislim, trenutno je meni u principu reža da se meni svog želja manje problema. Da. Drugo pitanje, kako se to usavršavate? Mislim da imate naporan, recimo, radni dan ovoga, čitate white papere, čitate knjige, pratite možda neke dnevne liste ovoga, ali na koji način apsorbirate toliko količinu informacija? Mislim, vi ste sigurno svi specijalizirani za neko usko polje, ili ne? Ne. To je zanimljivo, nismo specijalizirani. Da, i to je super, jer mislim kada bi se zavukao samo u jedno područje i tamo bi mislim da bi poludio dosta isto. Mislim, lijepo ti kad sve znaš sve moguće stvari o nečemu, ali malo dosadno, evo, ima ih još koji bi nešto dodali. Da, mislim, to je stvarno, recimo, dobro, ja sam vjerojatno najgori primjer toga multiversa. Jer ja sam kao početni programer, mi kreditirao sam kao neki glavni dizajner većini tih CBSM-ova. Radio sam neke levele, zvukove, sve efekte u zadnjoj igri, ne znam, recimo zadnja zanimljiva priča kad sam bio na pravi, trebao sam napraviti neki promo, što ste sad bili, ne? Još jedan prije bio za E3, uglavnom mi smo složili, ja sam snimio te materijale koji smo trebali postati metri da nešto slože, onda mislim, kad su nam vratili nazad, Majko Mila, Alen dođe, idemo sjesti, idemo učiti montažu i kameru i programe i mi smo za 2 dana složili 5 pojene godine kaj se bave s tim, ne, mislim, smak svijeta, ne, to trebate vidjeti, rasporedite pa vidjeti što se to radi, no zaspio sam za vrijeme vlastnog trela. I to je ovo naši, ma joj, grozno. I neke muzike zvuke, mislim, na kraju kraja mi smo učili, može gledati, kazam, iz Hollywooda neke DVD-ove kako snimaju kadriranja, ali ja koji nema veze s tim nikad u životu, mislim, snima zvuk. Slikam nekakve krvi i bršenove okolo. Mislim, ne, stojim na zgradama, nema slika. Ovo je jednostavno kaj treba. Trudiš se nekako, šta znam. Ima jedna kuća kod moje bake tamo, dok je bila živa, ona bila zatvorna 100 godina, kad smo ušli unutra, paučina od propada dole. I sad ti nađe to slikaš i snimali jedan level koji ima paučina. I tako recimo nekakvi zanimljivi problemi koji trebaš reći. Imam slika od cijeli zid pun bršina, u tom istom muzeju ima puno bršina. U principu to znači da je u principu stvari je tome da ti prvenstveno imaš neki problem koji želiš riješiti i onda kaj sam s tim, pa malo Google, pa naći neki white paper, pa isprobaš, pa ti naći svoju metodu, pa i ti me naučiš nešto ili si sam skužio nešto, si našao neki super metodu prije izgleda. Znači u principu po potrebi se radi. Ja ću sad baš ići, pa ću ja sad učiti nešto, pa sad ja čitam nešto zvezda. U principu ne. Što da si neki zadatak, pa rješati problemi? Pa kada već igraš s tobom. Da, ali evo, Đurđe ćeš sad, ne? Pa, nek se sada vidimo. Znači, ako smo dovoljno ludi da bi radili kod vas, gdje nam šaljemo portfolio? To je prva komora Čarolina Pusti, znači naš mail. Pa ništa, ja sam na bilo koje forma ili Facebook ili bilo što, pa što skupit ćemo kontakt sada. Pa može, profesorici Mihajlović, zašto? Slobodno. Da pače, ovo je puno pomogla, ne? Ostane sjajne ljudi. Evo, tu bi još imamo ovo splitu, tu se postavljica. Kad s tim dođe na Linux, možete napraviti sport sa Linux. Evo, oni Linux, mislim, i mi mogu s Linux, ali već imamo Linux u sebi, ne? Mislim, nama radi client. Mislim, sad ne održavamo baš, ali client na Linux je nama radio prije i svako malo nam radi u principu. Ali je, mislim, da nešto drugo ne kompiliraš, onda ne radi, ali u principu smo biti portabilni na Linux kompletno, čak i editor radi na Linuxu. Samo pitanje je šta je, ako nema Steama, šta ćemo šipiti te, nećemo očito sve drugo šta napravim bez VRM-a, to će se sam poslijeviti i nisam ništa pravio, tako da sad čekamo da se pojavi. Da, mi stičemo od iga, recimo, Second Encounter Series 7 imao editor, zašto se tiče proizvodnji kontenta i skriptinga i tako dalje sad. Model za kod trenutno nije dostupan, ali evo samo što nismo došli kod za sve. Kao se jako upravno mogu, znao sam za slučaj kod da sve dobro. Pa da, u principu se može dogovoriti nešto interno. Da najophodnije, raditi mobile development i zaštitu. Raditi mobile
vidi kako je tamo zgleda. Trenutno je malo problem da je struktura tima verzirana više prema krupnom i detaljnom i jako opširnom kontentu u 3D-u, a manje prema nekim malim likovima i takvim stvarima koje bi trebalo toga, ali doći će to s vremenom, razne stvari, vjerojatno. Za sad smo stvarno rastekani i u zadnjem paralelnom neka smo šipali PS3 i trebamo raditi drugi projekt i takvim dosta stvari. Za nekog ko se želi zaposliti u game developer industriji, da li se više isplati potrošiti vrijeme na neki jači fakultet tipa FERA, ali onda nemati vremena za izgraditi portfolio? Ma ko je rekao da nemaš vremena krišna FERA? Gotovo sam primjerom mjerenju ovih to tehnici. Da, ono šta je. Možda nemaš najbolji primjer, ali mi za koji smo radili Hrvatski kanal, znači sebi samo jedan, bili su znam jedan stan, na vrhu bila katastrofa, samo u vrhu zgrade. Ali ja znam da on nije dolazi baš ono vrijeme kad smo mi, nego jedno 10 dana, zato što je to vrijeme rješavao problema na faksu, ali je to završeno. To je bio, znači recimo on je dobro, možda to jako opako dobro radi, ne? Ali nekak se može, ne znam da je danas nekad profesorica da je to danas dosta teže, gdje je malo slobodnog vremena, ali ne znam šta bi rekao, ja stvarno ne znam vaše to. Samo da jesi dobro sklopio ovo pitao ili još nešto prvo? Zapravo, da li se više isplati na jači fakultet, ali loši portfolio, ili bolji portfolio, ali i slabiji fakultet? Pa, osnovno nam da se nije što briga kakav je fakultet, kakve su ove. Činjenica je da ti FER daje advantage po samim predmetima, ako stvarno slušaš na nekim predmetima kao što su grafika, jezični procesori, matematike, koje su ljudi završili faks pa ne znaju provući nađu praksa ko svi došli i takve stvari. Tako da, to samo da već može jedni drugi drugi reći. Može se da igram protiv vlastite igre sa razumom? Nažalost ne. Ja recimo već dugo vremena nisam imao vremena, ali Guš htio igrati, jel? Ja da, ali on, kad mi dođe neko doma, onda ih coacham, daj sad to trči, onda je tako fora. Da, sad nemam vremena za nešto drugo, za neki drugi razlog. Da, ja imam jednog malog sina, ima 6 godina, koji je prošao našu igru na Twisted Counter na Xboxu. To je zadnje što sam vidio, a mislim da svako igru otprilike bilo 50-60-70% uspjela od igre. I nažalost nemam vremena više od igre, ali je uživamo. Dosta recimo multiplayer smo igrali neki dan bilo opet, to je najbolji dio tesla. Malo prije su mi morali tjerati da završiti, ali baš nisam bio kako. A igramo dosta druge igre, često igramo baš ono, to se inače zove research, pa onda baš se Skyrim je research. To uopće nije smiješno. I žene to odobravaju ponekad. Još neko? Evo ako se ne varam, Civilization 2 je imao vaš vlastiti scripting engine, što sam vidio u vidio sam parser sa header file-ova za CPP-a. Prvo, koji je bio dovoljno lud pisati parser za CPP header file-ove, zašto ste odustali vlastito od scripting language-a? Parser za header file, ti više onaj SSL compiler ili ono? Pa, vi ste rekli da ste napravili Aha, za metadata. Da, to je čisto... To bi trebalo. Da, to je trebalo za metadata. Od ovoga se radi u našoj sliku, jesi to je taman bio prema mitra, smo to možda radili godinu dana kada smo onda bila ova. Mi smo gledali ovu, ali nije bila još spremna, zato što je garbage collector radio previše stolova, znači oni ništa odjeli jednom puf garbage collection. Onda su oni prešli na neko, sad već ne znam koja je to generacijska ili nešto, uglavnom koji je malo po malo i ne vidi se na compileru i sad je to prata. Kad se to riješilo, onda su više manje prvo prešli na ovu ili da većinom skriptom Lua je stvarno ono, Lua je jedan, da pita programera za igre koje jezik treba znati sebi spusiti Lua. Lua je stvarno ono jezik snova za tak stvar. Dobro se tak se sve mogu. Kakva je organizacija ljudi u tom timu? Imate ljudi koji su samo šefovi, menadžeri ili ljudi veliki procesi? Evo, ovo su šefovi, menadžeri, radnici, montaži neka uja. Uglavnom, naravno, postoji koji su
stariji, koji su mlađi, koji više znaju o nečemu što čak ne mora ovisiti o godinama staža, svako pomaže koliko može i dobro, ima ljudi koji vode kamo će ići igra, ali uvijek se možete pobuniti. Ja to ovako gledam dosta slično na naš tim kao neki rock band, malo to može glupo zvučati, stvarno, to je u principu, ako radite neki projekt s ljubavi, ako štima stvar u ekipi, onda se to osjeti na zadovoljstvo ljudi na dobre igre i tako dalje, ali ako se gdje gotovo je grubo ljudi zna se malo kešće situacije biti nezdrava i onda kad tako spadne, onda igra nije to. A ako je dobro, onda je dobro, onda u principu ako je dobra atmosfera, dobra igra, tako to u principu. Tako ja slično mislim da ako muzika se radi nekako sluša nešto, onda spadne da je dobro. Ali važno je pomenuti da vrlo držimo do titula okviru, znači izmislili smo titule svako za sebe, tako da na kreditima to može pisati. Ali često smo ovako dosta šizofreni, pa ljudi rade po se navedenim pod različitim titulama. Vidio smo da drugi imaju jako velike timove i krediti dugo traju, pa smo im morali nadodati, različite ljude. Tako. Koji je ići? Sigurno se tijeliš. Kako odlučujete, znači recimo, ako 4 ljudi kaže da treba nešto biti, a 5 se ne slaže s tim ili neko kaže da to će biti? Onda bude kako on kaže. Ali nije, u principu biti nema takve situacije, malo drugačije od to kod nas ide, mislim. Nema tu neki drugih odlučivanja, to se neki reći šta, mislim neki level neki muzej, sad gledam malo slike, malo se dogovaramo i ono, čovjek počne raditi, onda ako misliš da je nešto, recimo, više na nivou savjeta i razgovor komparativno, nikad mi nemamo ono, moraš tak, i to kod nas ne postoji princip, zato što svi stvarno rade s dušom, oni koji rade s dušom i koji ne žele da bude što bolje, i često je ono, znaš, najbolji su ljudi koji zapravo poštuju, kako bi rekao, mišljenje drugog, seniora često, ali ti seniori na isti taj način poštuju onda i njega, ne znam kako bi to rekao, jednostavno, dobro to funkcionira, kod nas nema svojih hierarhija, nema uopće hierarhija praktički, vrlo slabo to. Malo ima, recimo, zna se ono, kad treba nešto odlučiti, neko pitanje nešto šta će se raditi, onda to bilo što se tiče programiranja na tome, ako ja oko dizajna, oko igra, oko nekih arta, oko nečeg gamepla, onda to ja često... Ja slušao da stvarno tako pravi, što smo izlučili. Da, ali to je više ono da li A ili B nešto, ne? Nije to ono... Često može biti galami na tim raspravama. Zato što... Da kad pravi pa ćeš vidjeti da neće biti dobro. Da, jesi ti rekao. Znači, znam vidjeti ono, mislim, kad vidiš da se ljudi trude ne zbog vlastitog ega, nego zato što zaista misli to bolje, ali uvijek je bitno, znaš, po svakom pitanju je dobro znati ko će na kraju reći zadnje, mislim, najbitno, to je najbitnije, bilo što uopće je bitno ko je, veliki, mali, senior, junior, uopće je bitno. Ti sam to kužen, ja jednostavno reći čuti, ali ti odluči, ti si kao mogu godinu. Ne moraš to slušati, ja ne zatijevam to, ne? Ali ti onda uči, ako se pravi grešku, uče svoje greške, ne mi ponavljati. Nije bitno, nema kazne, ništa, samo često je bitno da, mislim, sve vremena dolazi do toga da je bitno da se zna ko će o čemu odlučiti. Znaš ko odluči tako bitno? Recimo. Kolega nije pazio. Ja imam 2 dame od nekih 17-17 nas, a trenutno znači to je neki 5-7%. Da, eto, mislim, da imam navalu dama koji se javljaju normalno, nažalost. Može. DLC-a, ja mislim da radimo 2 DLC-a. Ne znam da će to povučiti uspjeh, mislim, to je dobro, to je igra, to je fora, mi volimo to napraviti, ali ja mislim da to ekonomski nije baš nešto isplativa priča. Nek misli da je drugi odustio od te priče, a budemo vidjeti da to ne... To se neki stvari što je uspjeh. Da, to su neki spektakli, ne znam sad, mi baš imamo 2 u planu, mislim, ovo 2 stvarno jako dobro, jedan je za HD, drugi za Sema 3, radimo, dosta dobro zgledaju, dosta dobro se igraju, zanimljivi su. Ali nekak mi se čini ono da ja sam kupac igre, ako nisam fan veliki, sume da bi kupio ovaj DLC, što neku drugu igru na popustu mislim. To je sad, znači, sa strane customera meni isto tako često gleda.
A problemi, zašto se pojavljaju PCO, zašto su svi izdavači developeri u biti muče oko tog problema nekog, kako se rekao, širenja marketa, postoji neka tendencija, sad igre postoje sve više jeftine, ne? Kad su sve igre jako jeftine, a ovo kompleksne kompleksu, stvari da nije efikasno ih izdavati. S druge strane, iz osnova teorije ekonomije, postoje ljudi koji bi dali više. Samo im treba u principu dati više prilike. Znači, ima neki koji hoće biti, čovjek hoće investirati u developer, ja ću dati više love pa da mi možete napraviti. Čovjek to više, nekak sad tu se povlače nekakvi Warcraft ili neke stvari koje se plaćaju mjesečno prethodno, gdje su nekakve članarine i nešto, i onda ti mi mogu na temelju toga. Ili, ako može biti jako veliko na Team Fortress, pa onda podavati cijelo vreme nekakve bezvezne kave i tako od toga. Od toga činjenica je da ako se ovaj dio prodaš jednu neku bufu u nekakvoj igara, ljudi onda igraju mjesecima, godinama, ako igraju dobro, jako igraju, ti da dobiš još neku dodatnu lovu, ti u biti ne možeš baš dobro razvijati dalje. Sad, vidjet ćemo kako se sad to ispita sve zajedno. Zanimljivo je to da ja mislim da je općenito zajedničko developerima, pa ja čak rekao nekim valjda kvalitetnim glazbenicima, umjetnicima, da oni daju nešto sebi da pravi nešto kreativno. Nije ono, nikad mi nismo radili, recimo, sa ciljem bilo kako moramo novci zajedno, da napravimo najbolji mogući projekt. Ali to se često poklopi, ako praviš dobar projekt, onda ga ljudi vole da se prodaju, ali to nikad nije u primislima nama, na kraju mjera nikad. Ali onda tu lovu možeš potrošiti na još bolji projekt. Pa da, to je nama uvijek možeš investirati, uvijek možeš bolje nešto napraviti, onda iduće ti bude bolji projekt. I dobro, znači, kad na kraju pogledaš šta se napravio, imamo i sad biti dosta tih projekata i može reći ovo je bio super, ovo je bio ne, tu su bez veze napravili. To je zgodno na kraju gledati se nazad, to znači da se dosta napravio i onda si možeš sam reći ovo je bilo fino i nadam se da ćemo napraviti opet super stvari u društvu. Ja sam samo htio nadovezati na kolegu koji vas je pitao u vezi dama, pa me zanima, u traileru smo vidjeli da ima nekih ženskih karaktera u seriju 7.3, pa me sad zanima da li su te dame služile samo za posuđivanje glasova ili su stvarno nešto podirali? Tu su američki voice actori svi. Aha. I ta dama je američka voice actor. Mi imamo nekoliko ljudi s kojima radili su jedan studio, jedan je radio zvučne efekte i muziku, dosta neuspješno. Pa smo tu zamijenili s jednim našim jadnim starim majstorom. I onda, imali smo jedan pisak američki koji nam je novinar, koji je napisao dijaloge. Imali smo voice acting, imali smo i dosta pomoći od izdavača što tiče nešto marketinga i tako. Imamo dobro zgodnu ekipu s kojom se nadam da ću tome stvari raditi. Evo mislim. Koje je vaše mišljenje, na primjer, ovih pokušaja poput Roy Coxa da konflira sa zračaja na second-hand marketu igrača? Na second-hand marketu igrača? Znači, ono radeni igre pokušavaju držati putem onih online predstava. Pa, ja znam da ti mogu reći ono štaveć, to da možeš igrati samo ako se spojimo online. Dakle, mi smo ono daleko od te priče sa retailom, pa ne znam šta bi rekao, ja niko više o tome. I to skroz isto, igre samo spojeno online, to je stvar DRMA i to je bio najpošteniji DRMA, ko se bori kod toga i zašto to je isto koji sve druge stvari, da ne ulazimo u politiku. Ali to što oni hoće je samo da komunikacija, to bi svi izdavači, svi developeri najrađe da nema second-hand marketa. I sad, da li je to dobro ili loše, to je veliko pitanje, jer jedna teorija kaže da second-hand market u principu omogućava ljudima koji su kupili igru, znači neko ko kupi igru Day One, oni prodaje kasnije i zbog toga ima veći budžet, može ići igru kupi Day One. Znači, teorija je da je to u biti sve zajedno na nuli, da je to u principu izdavačima sve jedno i developerima, a da se samo veći broj ljudi zapravo na kraju može igrati. Sad, da li to istina ili nije, isto koje je ostalo celo, vidjet ćemo kako će to sve na kraju završiti. Da sada prijelomno vrijeme. Nešto se šušti da ovi novi Xbox i PlayStation da će oni omogućavati resale, pa ćemo vidjeti kako će to da završiti. Da. Sve ovo nisi, vidjet ćemo. Biće zanimljivo godinu dvije. Da. Ima li još koje nešto? Mene zanima zašto samo pucačine, da li smatrate da imate utjecaj na neki realni svijet, da li imate neku bližu savjesti? Meni je zanimljivo što se ja roditelj. Uvijek mi zanimljivo da li to, ta istraživanja, da li nasilne igre utječu na neko ponašanje ljudi. Ja mislim da je to onako stvarno dosta razmišljanje i gledanje tih studija i općenito mislim, pa mi smo tu svi
igrao je najkrvavije igre, čupe oko, vrat, glavu, krv, što više, a u životu nismo jako marca ovakve. Ne samo ja, nego svi mi, to su najmanje nas ljudi što ja znam. A isto tako ti reći koji se ne pokušavaju to zakačati, ne mogu reći nije usputljiv poštenu, to stvarno nekako radi. A znači ja sam apsolutno me to obligirao 5%. Dobro. Što možeš ti ispričati, ali samo još jedno pitanje, šta se oprosti, samo za ovo mislim govorio. To me zanimalo, neki ljudi ne mogu napraviti jasnu razliku između igre i stvarnosti. Pa, da, ne znam, gledaj, ja iz svog iskustva stvarno 100 ljudi koji su se igrali savršeno, ja mislim da su, ne znam. Čak to mi živi recimo, ne znam, ja sam to sve mislim. Ima nasljednik crtića za publiku, ja stvarno mislim, ja puštam sve predsede, gledaj, ja mislim da to apsolutno ne utječe na karakter osobe. Moje mišljenje osobno je da to, taj dio ne štiri, to je moje mišljenje osobno. Dobro, meni zapravo zanimalo još zašto samo pucači, znači nema drugih ideja da se desi. Kako? Što nema drugih ideja, imam dojam da je sve kopija nečeg šta je prije 5 godina bilo aktualno vlast. Pa gledaj ovako, prva stvar mi se ti mogu reći naš. Mi smo probali nešto drugo raditi i smo prosto propali. Pa stvarno, mi smo bili na 0,6 mjeseci bez plaćanja, katastrofa. Zato mi radim recimo Citizen Day, mislim to ne znači da neću nešto raditi, da neću planiti dalje, ali uglavnom, jako ti teško ne mi progurati. Sada mi pokušamo praviti te igre. Mislim, ti ideš na nekim igračima koji to 10 godina znaju savršeno raditi, imaju svoje ime, prezime, brand, i jednostavno savršeno to raditi. Mislim, mi ne možemo biti ni blizu njima. Moraš respektirati njihovo znanje, umijeće, mi moramo nekoliko internacija da bi došli na njihov nivo, sve da super radimo, da poputuje na tako. Bilo gdje je nešto. Je to bilo loše, ali mi bi propali na putu do toga. Vrlo vjerojatno, da. No, dosta je to znaš, jako recimo, mislim, ja se sjećam maila gdje mi jedan momak rekao, gle, Davor, mi moramo početi što brže raditi, jer ja imam ideja za najmanje 18 igara. Šta ću ja s tim? Znači, ja mislim mučnu ne znam, ko da napravimo jednu igru. Užasno teško koja je plo naše igre, zapravo koja je mehaniku od prije 10-15 godina. To mi to tako volimo, mi smo sad to malo prilagodili, neki moderni zahtjevi, ja se slažem, gledaj, mislim, ja osobno doma možda nekad igram tako, a nekad igram i baločić, mislim, najbolje, nije bitno. Igranje je svakako, gledaj, ljudi vole jako pucačine, mi volimo, stvarno cijeli život smo voli opako igrati, mi smo muška ekipa koja voli se napucavati vjetniču i malo smo onaka arkadno-akcijski orijentirani. Kad igramo međusobno, to je manje super. To je kao sport neki malo muški sport. Tako mi to doživljamo. Mislim, naravno da ima ljudi, ali sad što je veća povijek. Pa ne, mislim, i s jedne strane to se čisto slučajno što su s tim krenuli, to je dobro išlo i eto, kao što je dao rekao, nema sad smisla prebacivati se, pa mislim, prvo igrač hvala je bio nogomet. Radili smo međuvremenu igrici Turbo Limač na televiziji i tako dalje, svašta smo radili. A ovo je jedna koja je uspjela pa sad. Da smo se radili jako puno love sa kupljanjem svemirskog smeća na Turbo Limaču, onda bismo radili verziju broj 2 kupljanjem svemirskog smeća, ali što ovo sad će bolje igrati sad. Možda je su mi dileri. A zbog se što se tiče toga, da to utječe na nas, je to stvarno, mislim, prvo, znači iskustva iz direktne kontakta s ljudima, nama ljudi šalju mailove tipa, joj, baš vam hvala, tipa, moja unučica je vidjela Sirius Sam kako ubija, jedna mjesec ona više ne boje se što ispod kreveta, ali dođu dovoljno Sirius Sam će gubiti. I to mi pokažu studiju, djeci trebaju bajke, njima treba da Bog bude zločit, da on njega lijepo ubiju i stavio mu kamenje u trbuhu, baca ga u bunar. To djeci u principu treba. Djeci kao vrsta maske treba da bi se obranile od nekih stvari koje oni vidi kroz glavu. Tako da to nije negativno. Dobro, nisu djece problem nego da je a drugi senki su... On je prije što je pobio 80 ljudi na onom otoku je igrao... Igro je Call of Duty sa trenutno. I on igrao Call of Duty bez toga došlo zaključka. Ono došlo zaključka što su ga vjerojatno opalina i možda ima nekih mentalnih problema. Ili nekog prijatelja opalina, da je ispifalo i da on mrsi, ne znam. A bio je i vodu sigurno. Da, i vodu je bio, da. Otprilike da, to neki istraživanje pokaže da korelacija između nasilja igrane igrica jednaka kao i korelacija između tak nekih bezazlenih stvari. I jel sam bio u protokolu ili sam bio nešto šeps, ne? Da, dobro, jedna švaba nije, neki ljudi igraju igre iz tunika, da rekao da im se sviđa First Encounter, jer
on tamo hodao dala popustiti, nije uopće ništa radio, on samo išao dala popustiti, toga podsjeća kad je on bio sa Romom u Africi. Ja sam kad ste izdali seriju Sam 3, da li ste razmišljali o tome da otvorite kod od verzije S1, dakle od prve verzije Sirius 7? Još ne. Jednom drugu verziju da, još ne. Budući da ste i sami rekli da izdavači ponekad znaju nešto, bude teško s njima, jeste razmišljali sad financirati neki projekt tipa putem Kickstarter ili nešto, budući da je to sad možda normalno? Pa nema to da nama to ovi izdavači nije izdavač, oni smo više ko neki ovako poslovni partneri, friend, sve sam dručio od oni u principu, oni nam rješavaju marketing, neke stvari koje se mogu recimo voice acting i takve stvari napraviti u Americi, koje bi čovjek teško došli, to je više ko na neki način nije joint venture, ali tako bi se moglo reći. Znači, to nije uopće taj odnos više. A što se tiče Kickstartera, to je zapravo ortogonalno na to, jer Devolver Digital nema on neku ulogu da bi se nešto financiraju. Dakle, Kickstarter je uvijek jedna opcija, ali trenutno Kickstarter jako se sviđa sad. Da li ćemo vidjeti na njega ili nećemo jednom trenutku, to sve ovisi. Za sad radimo kada prošli projekt financira idući, onda idući, pa pokušavamo da budu sve veći i uspješni projekt, pa možda se će drugo. Da, možda da uspješno projekt nešto da nije ucačna, recimo, neki Skyrim 2 i... Volimo je takve igre, možete izgraditi raditi, ako budu dovodi. Poanta je ono, ali smo izgledali puno bolje, pa što smo se govorili tamo, prije 15-20 godina bilo, da ćemo graditi, pisati faks, ono, to ćemo graditi, nakon toga on preglavio Bože, onda je rekao, ok, super, radit ću novo, neki 10 pravila, kako se to dešava. Ali nikad u životu nije novo na taj način, nije znao ni pravila, nisu bili neki pravila. Da, on nije znao sve pravila. Ali recimo, poanta je ono, ako radimo barvi, mi ćemo raditi sad se taj development, radit ćemo ono, maksimum ono što možemo barvi moderno. Mislim, biram ono što nam se sviđa, ali ako dođe do toga, mi volimo biti opet raditi što barvi. Još nisam došli do kosta. Imaš možda to? Evo isto vrijeme ste nadali, a možda. Dobro, sad kad završite seriju Sam 3, izradite na taj download content, sve expanzije, kada izađe za Xbox, PlayStation, što onda? Znaš šta, ja sad mogu reći šta ja mislim, možda nešto na ovom putu, možda... Mislim, PlayStation isto velika zvelika, to za Hrvatske, mislim, nismo se za njega djeti. To probati da izgleda na PlayStation staviti, vidjet ćemo. A to recimo moja osoba žena, kad bi to uspio, to bi bilo super, ja bih bio to smetan. Ali šta dalje, ne znam, dosta zanimljivo je to pitanje, vrlo vjerojatno nešto u ovoj liniji za sada, dok to onako smo zapravo s tim imamo ideja jako dobrih za neke nove pričane. Pa ćemo se sjetiti, a ko zna, da to se može promijeniti vrlo brzo, to je dosta jako dinamično gledanje. Stvarno nema nekih velikih planova za 5 godina. Nema. Jedno lagano pitanje, ko vam je najkraća igra? Pa ne znam, ono koji zadnje vrijeme, ajde recimo, za igra koji se zapravo počeli od igra, bila God of War 3, evo to sam igrao na godišnje prošle godine, pa mi se svidjela. Šta sam igrao dobro. Pa mislim, recimo, meni se strašno sviđa Battlefield 3 tehnologija i mislim da su lične pravila od poslije. I tehnološki Artom, to je super. Mislim da je ovaj tu probabiliti vjerojatno puno godina da. Mislim, ti Skyrim me zanimaju i tako dalje, ali nema žalost toliko nema da zanimaju. Evo puno igra, recimo je portal, malo portal, što je onak bombojičica od igra, super. Megla, sa šeticom igra, bilo nam je super. Evo, možete vidjeti. Next Civilization, nema da igra ikada. Znači, nastavljamo igra. Pa da, bilo je puno nastava prije što sam volio. Recimo, koja je dinamika studiranja ljudi kroz vašu firmu? Mogu si zamisliti da je teško recimo naći zaposlenike, ali teško je ih zadržati i adekvatno platiti. Koliko je to za vas? U jednom trenutku je puno tišlo. Sam bilo dosta velike krize. Pa ja sam imao nešto za neku slobodnu aktivnosti. Ja ovdje stavim malo više. To sam neko ovdje u vojsku pa sam raditi ili nešto sa roditelja nekih krize. Bilo nazivati takvih situacija. Ali gledaj, ne znam. Kako? Prijetnje razlogom. Pa zanimljivo je da nema toliko prijetnje zbog nas, ali naših postoje koliko ne zbog World of Warcraft i tako.
Ko je najdraži? Doom? A mi se najviše igrali Doom 2. Makar Doom 1 i Doom 2 su vrlo slični. Isto slični. A trojka, ja sam osobno začaran. Volim tehnologiju, volim kameru koja se stvari ono. I baš mi onak jedan možda povijest najdražih svih developera, ali ja sam volio malo to veće prostore, više akcije. Doom 3 nisam ušao. Respekt tehnologija, a on baš onaj tehnologija koji kaže kamera onda napravi igru po mogućnostima tehnologije, a ja volim više opet ono što je dobro za igrat, a onda koliko se može tehnologiju ustaviti. To je malo drugačiji pristup. Ali šta, ja to respektiram iz Berlina, tako to se zajedno. Čekam broj nas od njihov. Evo ovaj mi se isto baš nije nešto puno svidio, ja ne znam, to je tako super. Riječ zadnji. Što mislim da počnem ljudi